DIUTERONOMI bungsom thum le ali Moses na huan mua phaizang apan Jericho zona nebo tang pisga tang vuma Moses aho to a topan Gilead gamting teng dan pha in a en sakhi Naphtali le Ephraim gamting teng Manasseh le Judea gamting teng atum lam tuipi pha in simgam simgam le tum khopi Jericho phaizang zor pha in topa akyanga hiai gamahi Moses isak le Jacob kyanga na swante kapeding chia kichiama kana chiam mu ahi le kahon musak pe ama a himale hoya na pai ke ding achi hi Moses sina le vuina hujin topa Moses tahwan hima hujin topa sikha Moses topa thu bang in Moab gama asita hi betpor zona Moab gam phai zanga le avui a himale tu ni tanin kwa main ahan athei keu Moses asin kumzale somni a upa hi amit amial ke ya athaleng akiam tuan ke hi Israel swanten Moab phai zanga nisom thum Moses akawa hujin Moses sun a aka ni te hong beta hi Moses in atung a khut akoi ziakin nan tapa Joshua pil na kha in adima Israel swanten athu azuiwa topan Moses thu apiak bangin ahi uhi Moses thil hi te huainung in Israel telaka Moses banga topan kimai to a ahopi zol ni him a om take chiamte na le thil lam dang ting ting mo faro le asikha ting ting kyanga faro le asikha ting ting kyang le aigupta gam ting ting a en saka khut hat tak le la huai pipia Israel mi ting mit mu a Moses in ahi bang hi a om ke u hi